Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli jamoat, xush kelibsizlar. Allohning uyine. İnşallah Peygamber hadisinde aytganday, alaykum bi mujalasatil ulama ve istima'i kalamil hukama. Peygamber özünüzge lazım tutqila deydi. Alim ulamalardan sözün, danışman, ilimli adamların sözün uğuştu özünüzge lazım tutqila deydi. فَاِنَّ اللّٰهِ يُحْتَرُ قَلْبَ الْمَيِّتَ بِنُورُ الْعِلْمِ Elbette Allah Teala deydi. Hatıp ketayotgan yürekti ilim nuru menen yumşartat deydi. Kama yuhlir arda bima ilmatar kama qolsasanam. Kudu aligi ağcan dep koyuyoruz. Mına maydalat жаган жаңбыр жерге кандай сиңип, ошол жер көгөртүп чыккандай адамдын катып кетип аткан жүрөгүн алым уламалардын сөзү ошондой жибит эткен иншалла. Ошол үчүн эми мына Пeygamber hadisinde aytат, алим улама варасатул анбия, алым уламалар пайгамбарлардын мурасқорлору баракатына окшош. Пайгамбарлардан алтын күмүш dünya muras kalgan yok, ne kaldı? İlim kaldı. O şol kim ilimde algan olsa, ahadla bi hadden vafir kema sallallahu aleyhi ve sellem aytganda kim ilimde algan olsa deydi, peygamberliktин ülüşünün tolla özünün ülüşünü algandaydı. İnşallah şu buçuz kuru meskenle kanca damla alın damlalarız, Abşükü damla, Sadakas damla, maksat acılar, bizden zamanımızın en uluk alımlarımızın biri Çuak Hacı ötüp etti, Allah rahmet eylesin. Oşolordan keyin şu elimizge, yurtubuzga dagı alımlardı Allah Teala berip atarken inşallah. Oşolday jigitler, buna aldığınızda da turat, Şumkar damılar, inşallah şu Abşükü damlaların şagirdleri inşallah. Anam Oştu institut, atayın kolej, medresede ağay болып muğalim болып işleydi inşallah. Baldарды жақсы tanış olsanız, baldарды, kızlarda okutkanla dağı tanış olasılar, aparı okup olsak жақсы inşallah. İnşallah punt koyup жақсы oğup, analiz deyip şundan oturalar. Gündele gele vermeydi bu alımlar inşallah. Jaş eken katura kunç aytkan olsa dağı şu havlalı var inşallah. Şundan oturalı söz damlada inşallah. Allah razı olsun da, Allah rahmet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Damla sal nime kılıp aytdı. Ошол Кошто медресебиз бар, ошол жакта мугалиммин. Дамыланын жан сөзүнө улап, балдар, кыздар окутам десеңиздер, чын эле 9-классты бүткөн балдарды, кыздарды бир 500гө жакын 16 жаштан 70ге чейинки аялы студенттерибиз бар. Анан 70-80 бала жатып Куран жаттап атат. Абшүкүр Дамыланын медресеси, мен ошол жакта жооптуу, ошол жакта мугалиммин. Өзüm ошо Дамла баса белгилеп айткандай ошо Чубак Ажы, Абшүкүр ажылардын окуучусумун. Бүгүн мен ошол Аллах Таалага мактоолор болсун, Аллага мактоо айткандан кийин ошо сиздердин айылыңыздарда Дамлага, Дамла менен чогуу иштеген жана күмүш эжелерге ошолор уюштуруп мындай бир жакшы сиздер менен жүз көрүшүп отурабыз. Бул Аллах Тааланын тагдыры менен Аллах Таалага шүгүр мактоолор айтабыз. Анда эмесе урматтуу жамаат, ошо жанагы телефондорду безип уксаңыздар, колдон келишинче бир саат сабак кылсак, ушул 1 сааттын ичинде бир жашообузга пайдалуу болгон кээ бир аят хадистерге токтолуп, ана ошол бүгүн мен өзгөчө жанагы ихлас темасында кылган ишти, бирөөгө кылган жакшылыгыбыз болсун, кошунага берген жардамыбыз болсун, же болбосо мешитке келген кадамдарыбыз, намазыбыз, жүрүм турумубуз, негизи тууган урук берген муамеленин баардыгы Кудай үчүн болуш керек, Кудайдын ыраазычылыгы үчүн болуш керек деген темада ихлас темасына токтолгум келип атат. Мына ошол теманын алкагында Кудайым буйрса сөз кылабыз. Анан кокус түшүнбөй калган, же болбосо андан тышкары бир суроолор боло турган болсо, анан акырында сурасаңыздар жооп беребиз. Ага чейин бир кунт койгуп турсаңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ya Rab, nes'aluka fi'lal hayrat ve terkal munkarat. Jaratkan Allah Taalaga alamdardın padişasına maqtoolor. O Rabbim özüңнөн жалбарып суранабыз, жакшы иштерди кылууну, жаман иштерден арылууну, ва хуббул масакин, бейбешара кедекен багалдарды сүйүүнү бизге насип кыл ya Rabbana Rabbul alamin. Allahumma barik lana fi arzaqina. Allah'ım bizden rızklarımızga özüň bereke bergin. Allahum arzuqnal halala ve barik lana fih. Adaldan rızkı verip, bergen adalı rızkına özüň berekеңди koşa bergin ya Rabbana Rabbul alamin. Allahumma ba'id beynana ve beynal harami mahma kana kasiran. Allah'ım biz menen adal menen aramdın arasını Allah'ım alыс kılgın. Ve ba'id beynana ve beynal harami kema ba'atta beynal maşriq vel maghrib. Aram menen adaldın ortaсын alыс kılgın. Batış menen çıgıştı alыс kılganda ya Rabbana Rabbul alamin. Hurmatlı cemaat,
улуу Аллах Таала мээримдүү, ырайымдуу зат. Аллах Таала мээримдүүлүгү менен, ырайымдуулугу менен инсан кылып, инсанияттарга Аллах Таала өзү буйрук берип, инсанияттардын ичинен ошол Аллахнын буйругуна итаат моюн сунгандардан кылгандыгына Кудайга көп шүгүрлөрдү айталы. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar менен жиндерди намаз окуш үчүн, ибадат үчүн гана жараттым дейт. Биз адамзаттын жаралуу максатыбыз ибадат үчүн боло турган болсо, ибадат үчүн жаралып, бирок бүгүн ибадат өтөгөндөрдүн катарында болгондугуңуз Кудайдын берген чоң бир неаматтарынан экен. Кудайга бир канчалаган шүгүрлөрдү айталы. Аллахумма басирна би уюбина. Аллахым биздин айыптарыбызды көзүбүзгө көрсөткүн. Аллахумма ла тада фина вала minna wala baynana shaqiyan wala mahruman. Allah'ım bizden aramızda bir de bahtsız adamlardı kaltırmagın ya Rabbul alamin. Allah'ım ahşurna fi zumrati nabiyyina. Peygamber menen çoğulgandardan kılgın. Ve tahta livai habibina. Peygamberdin jeleginin aslında, süykümdüğünün jeleginin aslında çoğulgan nasip kıl ya Rabbul alamin. Aşhadu en la ilahe illallah. Yunadi feyekulu ana Allah. La ilahe illa ana. Göğülük berem Allah jalgız. Al jalgız Allah Taala kıykırıp, jar salıp, bizge kayrılıp, ana Allah, men Allah'mın, men Kuday'mın, la ilahe illa ana, men jalgızmın, menden başta bir ganda Kuday yok. Fa'buduni, andıktan maga sıyın kıla, ibadat kılgıla. Men ja'ani minkum bi şehadetin en la ilahe illallah bil ihlas, dakhala hisni, ve men dakhala hisni amina azabi. O menin pendelerim, men Allah'mın, men jalgızmın, andıktan maga ibadat kılgıla. Kimde kim menin astıma kelgende, içer suusu tügönüp, acalı jetip, ölüp, kabırga kelgende, kıyamatta kelgende, ihlas menen, aşhadu en la ilahe illallah degen nerse жүрөгүндө kelmesi menen kele turgan bolsa, al menin çevime kirdi, menin korgoğuma kirdi. Ve men dakhala hisni amina azabi. Kim menin korgoğuma çevime kire turgan bolsa, al menin azabımdan kur kaldı deydi. Allah Taala özü jar salıp, o menin pendelerim, men jalgızmın, maga sıyın kıla. Kimde kim maga sıyınıp, ihlas menen la ilahe illallah Muhammed Rasul dey turgan bolsa, al menin korgoğuma kirdi. Kimde kim menin korgoğuma kirse, tozoktan alыс boldu deydi. Ana Nabi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, yunadi munadin, yani fi ahlil cennet. Erten kıyamatta beyişke kirip, jaratkan Allah Taala bugün müntip Allah'ın dinini, peygamber sünnetini үйрөнөм деп suuqa karabastan meçit dolturup olturaslar. Mana ошол iman жолунда жүргөн meçit dolturganдар erten kıyamatta beyişke kirgende kut bolsun beyişte. Bugün menin oğuzumdan ugup atkan bolsoңуздар, erten beyişte jaratkan Allah Taala ушинтип жар салып sizlerge kayırlat eken. İnne lekum en tasihhu fela tasqamu abada. Bugünden başlap daim densoğluğuңар tın oorubastan жүрөsүңөр. Tübölükselerge oğru kelbeyt. Ve inne lekum en tahyu fela tamutu abada. Bugünden başlap jaşay bergile. Hiç kanday seler üçün ölüm yok dep kayırlat eken. Allah Taala beyişke kirgeniңiздерде beyişliklerge kayırılıp durup, bugünden başlap hiç kanday deneňerde oğru sezbeysiňer, bugünden başlap ölüm degen düşünük yok deyt eken. Ölüm bul biz siyaktуу Allah jaratkan bir mahlukatlardan, Allah jaratkan bir candık. Erten kıyamatta jaratkan Allah Taala ölümdün özün muuzdap salat eken. Ölümdün özün öldürgende andan keyin ölüm degen düşünük bolboyt. Kede biz ahirettegi azapты başkany ukkanda, mınça kıynalsa başka olsa daröl ölüp kalat kutulat eken dep aytabız. Birok çındыгында ahirettin azabı al tügöböy turgan, al jerde kança azap çekpeyli, birok janыбыз çıkıp ölüp ketpey turgan uşunday bir oor uçur bolat. Beyişke kirgenlerge kayrılıp, bugünden başlap hiç kanday silerge oruğu yok. Bugünden başlap siler üçün ölüm yok. Ve inne lekum en taşibbu fela tahramu abada. Jaşara öğresinger. Bugünden başlap silerge karılık yok. Ve inne lekum en ten'amu fela tab'asu abada. Bugünden başlap jalan menen jırgalımdı, nematımdı, jakşılığımdı görösünger. Hiç kanday kaygı kapa yok deydi. Kaygı kapa bardığı bul dünyede uaktılуу bola turgan nerse eken. Mana uşul uaktılуу dünyede kelgen kaygı kapaga kim turuştuk berip, sınoo dep, jaratkandын buyruğu dep, sınoodan iyigilikti öte turgan bolsa, erten kıyamat Allah Taala jar salat eken. Bugünden başlap silerge kaygı kapa yok dep. İqra'u kavlullahi Teala ve nudu en tulkikumul cennete ve uristumuha bima kuntum ta'malun. Alarga beyişke kirgizgen uçurda,
Алар бейишке киргенден кийин бейиш ээлеринин ушундай бирине жар салынат экен. Ушул силердин бейиш силер сооп ишиңер себептүү буга мураскор болдуңар дейт экен. Бейишке киргенден кийин ушул бая силер эңсеген бейиш, ушуну силер үчүн даярдадым. Силер тиги дүйнөдө жүргөндө мечитке каттап, намаз окуп, сооп иштеринде жарышып, ушул бейишке мураскор болдуңар. Бейиш силердики дейт экен. Ашхаду анна саййидина ва набийина ва азимана ва хабибина Мухаммадун Расулуллах аннаху qala fi sahihayni min hadis. Күбөлүк берем пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах тааланын элчиси жана сүйүктүүсү. Ал пайгамбар өзүнүн кутуу хадистеринин биринде Анас радиаллаху анху жеткизген хадисте قال بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد. Күндөрдүн биринде пайгамбар экөөбүз мечиттен чыгып бараттык эле. Анас радиаллаху анху айтат, Hazreti Anas 9 жашында, 10 жашында пайгамбардын астына келип мусулман болуп, 10 жыл пайгамбардын кызматын кылып, пайгамбардын илимин алган, тарбиясын алган сахаба. Hazreti Anas пайгамбар өлгөнгө чейин кызмат кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул Анастан өлүп гана кутулган. Мына ошо 9-10 жашында келген, ошол боюнча кызматын кылган. Пайгамбардын көлөкөсү сыяктуу, баласы сыяктуу өтө көп кызматын атаган. Мына ошол Hazreti Anas айтат, күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экөөбүз мечиттин босогосуна чыгып баратсак, Falaqina rajulan inda suddatil masjid, mecittin kire verişinde bosogosunda bir kişini gördük. Faqala ya Rasulullah, al kişi peygamberge kayılıp durup, mata sa'a, kıyamet kaçan dep surady deydi. Keyde ustazlar көрүп калсак биз эле дамла мындай суроо да аркасынан эшип алабыз го. Раматтылык менен устазым чуага жетирүү кезинде башкада. Пайгамбарды көргөндө да сахабалар чурка барып, bir sahaba meccitin bosogosunda durup, ya Resulallah kıyamet kaçan dedi. Kala Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ma a'adatta laha, kıyamet kıyım ne dayardadın dedi. Kıyamet kaçan dedi, sen kıyametka ne dayardap koydun, kıyameti sorup kalsın dedi. Kala, fekaanna racula istekana summa kal. Canak adam oylanıp durup kalgandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber'e kayılıp durup, ya Resulallah, ma a'adattu laha kasira salatin wala siyamin wala sadaqa. Köp bir namazda dayardaganım jok, orozoda dayardaganım jok, sadaka da öte köp berip bir jırgat bergen jerim jok. Walakinni uhibbullaha ve rasuluh. Birok men Allah'ты жана пайгамбарын сүйөм dedi. Allah жана пайгамбарын сүйөм. Кыяматка эмне даярдадың дедиле. Köp namazım, orozom jok. Birok Allah'ны жана пайгамбарга болгон ишеничим, сүйүүм бар dedi. Qala fa anta ma man ahbab. Anda sen kimdi sүйсөң кыямат ошолор менен бирге болосуң, сенин акыретиң жакшы экен dedi. Faqulna wa nahnu kazalika qala na'am. Biz da ошентип айттык дейт. Ya Resulallah, biz деле ошондойбу? Biz деле ушундайбыз. Biz деле бир көп нерсе даярдаганыбыз жок. Biz деле ашыкча намазыбыз, орозобуз жок. Бирок biz деле сизди жана Аллахты сүйөбүз дедиле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, силер дагы ошондой кимди сүйсөңөр ошону менен кыяматта чогуу тирилесиңер dedi. Анас разияллаху анху хадисин уланысында айтат: "Фама фарихна ба'дал ислам фархан ашадду мин qawli наби саллаллаху алейхи вассалам, фа анта ма ман ахбабта." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эртең кыяматта кимди сүйсөң ошону менен чогуу тирилесиң деген сөзүнү укканда кубангандай, исламга киргенде бир ушундай кубанганбыз мусулман болуп, андан кийин мындай кубаныч боло эле пайгамбарга болгон сүйүүбүздүн себебинен эртең кыяматта бейишке кирет экенбиз деп аябай биз кубандык дейт. Урматтуу жамаат, ядуру хадисуна al-yawm bimashiyatillahi al-ikhlas ma'a al-ikhlas wa ma'a nabiyil ikhlas. Demek bugün bizdin sizler menен боло турган бул сабагыбыз, жыйыныбыз Папан мечитинде ихлас, Кудайга берилүү, пайгамбар ихластуу, пайгамбардын үммөтү жараткан Аллах Таалага, Аллах каалаган ихлас менен ибадат кылуу жөнүндө сөз кылабыз. Индама ухаддису хадаратакум анил ихлас лан атуфу бикум fi falsafati muaqqida. Men sizlerge bul bugün ihlas jönündө söz süйлөгөндө aşağı çağıp filosofların başkalarının terminlerine kirip alardın aylanasına kirip ketpeymin. Çındığında bugün biz sizler menen ihlasın aylanasına söz kıla turgan sözler bul bar hakikatlardı gana söyleyimiz. Ve innama azkuru nefsi ve iyyakum bi hadisil kudsi ravaha nebiyyü an Cebril an Rabbil İzze annahu Teala kal isma'u maza kal Allah. Özümdü jana sizlerdi Allah'dan korkuğa çakıram. Jaratkan Allah Teala hadisi kudside Cebrail perişte Allah Teala'dan bizge rivayet kılıp mınday dep Allah Teala kayırılat. Uğunuzlarca jaratkan emne deydi. Huzayfa anil ihlas. Huzayfa
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelip ihlas yönünde soradı. Ma huwa? Ya Resulallah, ihlas degenim ne? Daim aytабыз, ihlas menen namaz okup berilip dep. Huzayfa degen sahaba peygamberga keldim dagı, "Wa mal ihlas ya Resulallah?" İhlas degen emne dedim deydi. Qala sa'altu Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem anil ihlas. İhlasta peygamberden ihlas yönünde sorasam, sa'altu Cibril aleyhisselam anil ihlas. Peygamber aytıptır, men da bunu bilbesden Cibril'den soradım deydi. O Cibril, ihlas degen emne? Wa ma huwa? Qala sa'altu Rabbul izza anil ihlas. Cibril perişede bilbeytken, wa ma huwa? İhlas degen emne dep jaratkan Allah Taala'dan soradım deydi. Qala Allah Taala kayırılıp ihlasın emne ekendigin. Bardığımız ihlas menen ibadat kılsak ibadatlar kabul eken. İhlas menen iş atkarsak kıyamata soğup tabat ekenbiz. Meçitke kattaganda ihlas, jana men sözün başında aytkандай biröөгө жардам бергенде ihlas menen, koşuna menen mamilede ihlas menen, ayal menen mamilede ihlas menen, bala çaka menen bolgon mamilede ihlas aralaşa turgan bolsa, ihlas menen bolgon ibadatın akır tügü bul soğup, bul beyiş bolot eken. İhlas jönünde suraganda Cebrail peygamberden sorsa peygamber Cebreil'den soradı. Cebrail perişte Allah Taala'dan soradı. Allah Taala'dan soraganda jaratkan Allah Taala cevap berip atat. Yani ihlasu sirrun min asrari. İhlas bul menin sırlarımdan bolgon bir sır. İstavda'tuhu qalba men ahbabtu min ibadi. Pendelerimin arasından kimdi süysem oşonun gana jürөгüne koyam deydi. İhlas bul para verip, akça verip meçitke köp kattap taap ala turgan nerse emes eken. İhlas, Allah Teala aytat, menin sırlarımdan, sekretlerimden bolgon bir sekret, hiç kim bilbeyt, kayda, kantip jaygaşkanын. Birok men kimdi süysem, jakşı körsem, oşonun gana jürөгüne salıp koya turgan özgöçe bir sır dedi. İhlas bul menin sırlarımdan bolgon bir sır dedi. Demek jaratkan Allah Taala'nın bolgon sırlarından bolgon sırga ee boluş üçün Kudayga süykümdүү boluş керек экен. Ал эми jaratkan Allah Taala'nı süyüş üçün Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Eger Kudaydı süye turgan bolsoңор anda meni erçigile dep aytkın. Yuhibbukumullah, oşonda Allah Taala sizlerdi süyet. Allah Taala Gafurur Rahim, keçirimdүү, merimdүү. Jaratkan Allah Taala bizi süyүүsүn kaalasak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnötün, jolun bekem karmap, bekem erişiriz gereken. La yattaliu aleyhi melekun feyektubahu ve la şeytanun feyufsidahu. Hiçbir perişte ihlasın ordun taup, soğuğun taup jaza albayt. Hiçbir şeytan ihlaslı taup antalkalap buzalbayt deydi. Allah Taala ihlas menin sırlarımdan bolgon bir sır. Ani kimdi süysem oşonun jürөгüne koyam. Al jürökten perişte taup bul ihlasın sebebinен mınça soğup altat dep jaza albayt. Şeytan körüp uşunun ihlasını jok kılayın dep talkalay albayt deydi. Allah Taala jürökö bekem ornatatken. Allahumma arzuqnal ihlasa fil qawli wal amal. Allah Taala barыбызга süylөгөн sözübüzdө, kılgan işleribizde ihlasты nasip kılsın.